Tunasifu Mungu leo tarehe 1 mwezi ya ngapi? Mwezi wa 5. Tumeanza mwezi ya kazi ni kazi na kazi hakuna kulala. Mwezi hakuna mchezo. Hakuna mchezo. Sizo hakuna mchezo. Ndio sasa. Papa Daktari Hasani unasema nini juu ya Gayaza na inatunza? Tunapenda kuonesha ndugu wetu wote kwenye mnatufuata, hii ni project yetu tunaita ya Gayaza. Ni cafe ya wababa. Hata wewe unasumbuliwa na pressure ya kushuka, hii kawa inasaidia kwa kupandisha pressure kutia pressure ya tension normale. Inapatia pia wababa nguvu ya kazi ya kulima shamba ya chumbani, kazi ya kufanya business na kazi ya bureau office, iko energetic pia kwa afya ya wababa. Tunasema asante sana, umesikia? Ndio. Mimi kwa Papa Ali wa kijana yako hawa wanashinda wanazunguruka beleze business ya pale ya kwa mkono. Hapa tuko Lubumbashi au Katanga. Leo iko le 1er mai 2026. Siku wafanya kazi. Amutu relema tunajua kama ku Kongo kuko fete, mais tuko mu cadre ya santé hatuna fete. Yes. Na hatuna congé na tunatumika sous pression. Na tunaambia kusema sao inakuya juu ya kuweza kusaidia community. Inakuya kusaidia community mu cadre ya business, namna ya kubaundia kazi, namna ya kupata kafranga. Hii shene ya kafe moya kama unapata 10 unaitembeza katika marché, inaweza kukundia kapitali yawe kuanza maisha kabisa, sababu kama una iko en chaîne, iko en chapelle, ukakata moya unapatia mtu, na hii shene tuko tunaipata kusao ku 5000 francs, mais hayo iko 12. Ni kusema ukaibeba unausha moya 1000 francs, uko na 12000. Ni kusema hata 500 francs utakula tu, hata utie 800 francs utakula. Ni kusema sawa na kuya kuanzia kila mtu kazi, hata mwenyana na uwezo. Hata kama una na kapitali ya munene, mimi unaweza tu kuanzia na shene ya kafe ya Gayaza na unaanza maisha. Ndio maana unaona babiana biko hapa, ole wakwenda na tembea banajitia mkazi. Haiko tena wakati wa kwenda kuvuta bangi, kukunywa mapombe ya kuua maservo, iko wakati wa kuweza kutayarisha venire yako kwa njia ya business. Sao kazi ni kazi.